Well, I'm actually only a couple of feet from where one of those missiles struck. I'm going to actually get out of your way really quickly, and then you can see the massive impact crater that missile left behind. It's not only very wide, but it's also very deep as well, and you can tell that it's really torn through the tarmac, the upper layer of the road there, and just blasted right into the street. Now, just a couple of minutes ago, the Ukrainians are cleaning up right now, but there were a lot of destroyed cars that were here. There was also one dead body that we saw the recovery and rescue crews take away as they were working the scene. And, you know, it really made for a rude awakening for us in the early morning hours of today. I would say it was around maybe 8:15 local time. That would have been about 1:15 on the East Coast that the first explosion took place. And then as the morning progressed, we heard explosion after explosion as the Russians were apparently hitting the capital city here in Kiev with a lot of those rockets, those missiles. The Ukrainians apparently intercepting some of those as well. We just got some footage in from the Ukrainians showing some of the missiles that they say they intercepted on the outskirts of Kiev. But those air raid sirens were going on for a very long time. The Kiev mayor is telling people not to come to the city, not to venture out. Of course, people who work on the who live on the outskirts and then come into the city to work, also telling them not to come as well. And it's a similar picture in large parts of the country here, of Ukraine, where several cities have been hit. And the Ukrainian president has said he believes that there were two targets, essentially, that the Russians had. One was Ukrainian energy infrastructure. There's a bunch of places that are without power. Part of the city of Kiev is also without power as well, but also Ukrainian civilians. And if you look behind me, what you see there is a road junction. That's a road junction. There were a bunch of cars there. There were a bunch of people crossing the road there as well. And all this happened at around 8:15, 8:30, which of course in any major city is a major time of rush hour and a time when people are going to work. Este lunes se conmemora el Día de Colón en Estados Unidos, feriado que corresponde al Día de la Raza en América Latina. Si bien en Estados Unidos se constituye un feriado federal, el presidente Joe Biden, al igual que el año pasado, proclamó esta fecha como el Día de los Pueblos Indígenas. Aunque la proclama no convierte al Día de los Pueblos Indígenas en un feriado federal, se debe observar el segundo lunes de octubre, coincidiendo con el Día de Colón. Los indígenas estadounidenses y otros grupos rechazan desde hace años la celebración del Día de Colón y en su lugar promueven un feriado que reconozca las culturas que habitaron el continente miles de años antes de la llegada de Colón. Una celebración que está ganando terreno en Estados Unidos, con más de 12 estados y muchas ciudades que oficialmente reconocen la contribución de los pueblos nativos en el segundo lunes de octubre. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba. En Venezuela, los fuertes aguaceros de las últimas semanas mantienen en emergencia al menos 120 municipios, es decir, casi un tercio del país. La peor parte ocurrió este fin de semana en Las Tejerías, una población ubicada en el centro norte de Venezuela. Unas 25 personas han muerto y otras 50 están desaparecidas. El sábado, los intensos aguaceros provocaron el desbordamiento de un río que dejó cientos en angustia y también sin hogar. Aún hoy, los cuerpos de rescate están removiendo los escombros y atendiendo a las víctimas de lo que ha sido declarado por el Ejecutivo venezolano como una zona de tragedia y por lo que se ha declarado 3 días de luto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, el agua que cayó el sábado en Las Tejerías es el equivalente a la lluvia de todo un mes, y esto lo relacionan con el paso del huracán Julia por el Caribe. En Las Tejerías prácticamente todo está cubierto de lodo y la gente se ha quedado con lo que llevaba puesto, pero en otros estados de Venezuela las lluvias provocaron que cedan muros de contención, que caigan árboles de grandes proporciones y también se arrastren rocas y en consecuencia haya algunas carreteras bloqueadas, obstaculizadas. Las autoridades han movilizado a 1.200 rescatistas para tratar de encontrar sobrevivientes. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Telearuba.